бо тамоми дил ба худованд эътимод кунед. аз ҳеҷ чиз нигарон набошед, балки ҳамеша дар ҳар маврид бо дуову муноҷот ва сипосгузорӣ хостаҳои худро дар пешгоҳи худованд иброз намоед. имтиҳон кунеду бубинед ки худованд чӣ қадар некуст. хушо бар ҳоли касоне ки ба ӯ паноҳ меоваранд. бигузор касоне ки ба худованд таваккал мекунанд ҳамеша то абад хушу хурсанд бимонанд. зеро худо пуштибони чунин инсонҳо мебошад ва онон ки номи ӯро дӯст медоранд бо шодмонӣ зиндагӣ мекунанд. дар тамоми корҳоятон худовандро ба хотир дошта бошед. ӯ роҳи ростро ба шумо нишон хоҳад дод. аз каломи худованд пайравӣ кунед, бидуни ин ки нигоҳатон ба зиндагию аъмоли дигарон бошад. барои рушду такомули худ бикӯшед, кӯшиш кунед ва бо якдигар мадоро кунеду бо сулҳу сафо ба сар баред. худо ки маншаи муҳаббату оромиш аст, бо шумо хоҳад буд. тавба кунеду ба сӯи худо баргардед, то гуноҳонатон бахшида шавад. ҳеҷ бадие домангиратон нахоҳад шуду ҳеҷ балое ба хонаи шумо соя нахоҳад афканд. зеро ба худо паноҳ бурдаеду зери сояи худои қодиру мутаол зиндагӣ мекунед. ӯ ҳеҷ гоҳ шуморо холию танҳо раҳо нахоҳад кард. ӯ ҳар чизеро ки аз даст медиҳед бо дигаре иваз хоҳад кард ва ба шумо хоҳад дод. агар ӯ аз шумо мехоҳад ки чизеро ба замин бигузоред, пас бидонед ки мехоҳад чизеро бардоред ва чизи дигареро ба шумо ато хоҳад кард. ӯ ба хастагон нерӯ мебахшаду ба заифон қудрат ато мекунад. пас бори тамоми ташвишҳоятонро ба худованд биспоред. ӯ аз шумо ҳимоят мекунад. роҳи худо комилу ваъдаи ӯ қобили итминон аст. ӯ роҳнишондиҳандаи касонест ки ба худо паноҳ мебаранд. гоҳе вақтҳо дар авҷи мушкилоту сахтиҳо ба ҷои ин ки фикрҳою нигарониҳою нороҳатӣ нафаси амиқе бикашеду бигӯед: худо қодир аст ва ҳама чизро ба хайри ман тамом хоҳад кард. ӯ наҷотдиҳандаю паноҳгоҳ ва ягона муҳофизи ман аст. ва инро ба ёд дошта бошед ки ҳаргиз шикаст нахоҳед хӯрд. агар имонатон ҳамеша ва ҳамеша бо худо бошаду бо ӯ бимонад, худованд даричаҳои осмонро боз мекунаду боронро дар мавсимаш мефиристад. дар ҳамаи корҳоятон ба шумо баракат медиҳад. дӯстдории худованд роз аст ва дилро шод нигоҳ медорад. амри худованд пок асту чашмро рӯшан мегардонад. худованд инсофро дӯст медораду ва касоне ки дар сояи ӯ паноҳ мебаранд тарк намекунад ва онҳо то абад маҳфуз ва зери ҳифзи худованд хоҳанд буд. вақте нерӯят кам аст ва дар фикри ин асти ки душман ба ту ғалаба мекунад, ба худо эътимод кун. вақте ба худо эътимод мекунӣ ва ин эътимод бузургтарин сармояи туст. худованд мегӯяд: касе ба ман таваккал кардааст, баракат хоҳам дод. ва ӯ ба мисли дарахтест ки дар канори об рӯида ва дар замини пуроб реша давондааст. аз ҳавои гарм ҳаросӣ надорад, чун баргҳояш ҳамеша сабз мемонанд. аз боридани борон нигарон нест ва инчунин мева хоҳад ба бор овард. худованд мегӯяд: пас маро бихон ки туро иҷобат кунам ва туро аз чизҳои махфию азиме ки ҳоло намедонед бохабар хоҳам кард. ман раҳмату оромишро, муҳаббатро дар миёни шумо фаровон хоҳам кард. аз душман низ натарс, ман туро ба ӯ ғолиб хоҳам сохт. ҳеҷ кадоме аз онҳо наметавонанд дар баробари ту муқовимат кунанд. оромишро ба шумо ба ҷо мегузорам. дилҳоятонро аз бадиҳо пок мекунам ва намегузорам тарсон бошед. ҳамеша шодмон бошеду пайваста дуо кунед ва барои ҳар чӣ ки аз пеш меояд
шокир бошеду шукрашро ба ҷой оред. Зиндагиятонро ба дастони тавонманди ман супоред ва ба ман таваккал кунед, ки чароғу ҳидоятгари роҳатон ман ҳастам. ва бо муҳаббат бо якдигар фармудаҳои маро ба ҷой оред, зеро муҳаббат то абад боқӣ хоҳад монд. ای خدای عزیزم، رحمت تو عظیم است و آدمیان زیر سایه بالهای تو پناه میگیرند. تو دلشکستگان را شفا میبخشی و زخمهایشان را مرهم میدهی. ای خداوند، مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم و روح مهربانی تو را در قلبم زنده نگاه دارم. خدایا مرا برای راست هدایت کن و راههای خود را بر من نشان ده و علم آن کلام خود را بر من بیاموز. مرا در این دنیا یکی از صالحان بگردان، زیرا همیشه منتظر تو هستم. وقتی که فریاد برآوردم که در حال افتادنم، تویی که از روی محبت پایدارت دستم را گرفتی. وقتی که اضطراب و نگرانی به من غلبه کرد، تویی که خداوند مرا تسلی دادی و شادمان ساختی. بنابراین سکوت نخواهم کرد و همیشه شکر تو را خواهم کرد و تو را تا به ابد ستایش خواهم نمود. خداوند را همیشه ستایش میکنم و شکر او همیشه در زبانم جاری است. او را ستایش میکنم به خاطر تمام کارهایی که انجام داده است. باشد که افسرده دلان بشنوند و شادمان گردند. خدای من، همون طور که از تو به خاطر نعمت زندگی سپاسگزاری میکنم و به خاطر آن انسانهای خوبی که در طول زندگانی به من دادی و من را میفهمند، ممنونم. برخی از آنها الهام بخشم بودند و باعث رشدم شدند. مرا با خود گرفتند و دوستم داشتند و تشویقم کردند. همه اینها یاریم کردند تا بفهمم زندگی چقدر پر از معناست و من آنها را بسیار دوست می‌دارم. با آنها سلامت، امنیت، ثروت، موفقیت، آرامش و شادی عطا کن و دعاهایشان را مستجاب فرما. خدایا شکرت را میکنیم برای آنچه به ما بخشیدی. زندگی ما را از محبت و شادی لبریز ساز. روی خود را بر ما تابان ساز و ما را به رحمت خود نجات بخش، زیرا به تو امید بستیم. یا الله، آرزویم بزرگ و دلم کوچک است. تو با بزرگی جلالی که داری آرزوهایم را برآورده کن. یا رب، شاد کن دل را که دلتنگ است. بنیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است. امیدوار کن کسی را که ناامید است با آن دستی که اکنون به سوی تو بلند شده است. خدایا، تو که باشی معجزه در من رخ می‌دهد با نام آرامش که زیباست و دلنشین. راه خود را به من نشان ده تا وفادارانه در آن قدم مانم. مرا یاری ده تا بدون شک و دودلی تو را خدمت کنم. قول دادم که احکام عادلانه تو را اطاعت کنم و به قول خود وفادار خواهم ماند. تو نیکو هستی و رحمتت را انتهای نیست. لبهایم را بکشا تا زبانم تسبیح تو را بجا آورد. خدایا، عاشق تو هستم و چی بخواهم و چی نخواهم دوستم داری. تا آنچه تو میدهی بی پایان است و آنچه آدم ها میدهند بی دوام. خدایا، من همیشه و با تمام وجود به درگاه تو پیوستم و از هر کس که به تو محتاج است روی گردانیدم و درخواست خود را هرگز به آنهایی که به تو محتاجند قصه ننمودم. زیرا میدانم نیاز را از نیازمندان خواستن گمراهی است. پس به من صبر ده تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. دلیل و علم بده تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم تغییر دهم. زیرا میدانم در این دنیا همه با این فکر که من دارم عمل نمیکنند.
خدایا در این ماه مبارک کسانی که مرا میشنوند و کسانی که از تو امیدوارند و به سوی تو دست بالا میکنند آنها را ناامید از درگاهت نکن و این سخنهایی که گفته گذاشتم که همه پر از یاد و ستایش تو بود به دلهایشان جای بده.